Dobrodošli u još jedan video Booster trgovine. Ovog puta odlučili smo vam predstaviti našeg najnovijeg proizvođača, to jest proizvođača koji je zadnji stigao u našu prekrasnu trgovinu. Radi se o Agilightu, poznati izraelski proizvođač vrhunske profesionalne opreme, vojne. Iz našeg asortimana puno stvari bi izdvojili, ali ćemo vam za početak u prvom videu predstaviti općenito sve kaj smo dobili od njih, a onda ćemo možda u budućnosti neki precizniji video napraviti o nekom segmentu ili nekom dijelu opreme. Ovak, stiglo je tu puno toga, kao baza stigli su prsluci ili ti ga nosači ploča. Tu nam je K19 model, nešto veći, robustniji, i K0 kao neki, ajmo reći, manji brat. Oba dva naravno vrhunski prsluci, top materijali korišteni, jako se puno pažnje obraćalo na detalje, od, ne znam, evo izdvojili bi od, znači, tih brzo skidivih kopći. Ne znam, ono kaj mene posebno veseli je onaj estetski dio, a to je recimo kod multicam modela, da je i čičak u multicamu. Osim samih prsluka, tu je i jako puno dijelova koji idu na te prsluke. Tu su džepovi za spremnike. Za sad su to spremnici samo za 5,56. Ovak imamo pojedinačnih nešto. Ranger Green Multicam. Njihovi AG1 i AG3 modeli. Znači za 3 komada dolaze već sa ovim prekrasnim osiguračima, ajmo ih tak nazvat, samog spremnika od ispadanja. Klasika montaža mole kod jednog i kod drugog tipa džepa. Osim, znači, tih klasičnih, dobili smo i njihov pincer model. Ovak ćemo to izvući. Radi se o malo modernijoj varijanti tih džepova. Radi se o džepovima koji se na sami prsluk montiraju sa velcrom ili tiga čičkom, osiguravaju se sa njihovim metalnim kopčama. Evo, možemo ovako prezentirati brzinski. Zalijepi, osigura, zakači na sami prsluk, jako čvrsto, sigurno. Spremnik fino sjeda unutra. Sami materijal džepa je dosta fleksibilan, znači radi, a opet toliko dobro se zategne da savršeno zadržava sami spremnik u džepu. Kao nekakav dodatak uz te džepove, ako želite biti još sigurniji, Agilight je tu doskočio sa njihovim tim jump osiguračima koji se daju naravno isto putem velcra namontirati u sami džep. Vaš spremnik je onda duplo sigurniji od ispadanja, tu onda stvarno nemate nikakvih problema. Naravno, postoji varijanta ovako sa 3 i imamo tu i varijanticu za jedan spremnik. On se ne montira na velcro, on ide na klasični mole sistem. Ovak, isto u multicam prekrasnoj bojici. Osim, znači, samih džepova za spremnike, tu je još i jedna viseća torbica kao dodatak. Evo, možemo ju isto ovako brzinski namontirati na sami prsluk. Velcro je strašan, drži brutalno. Evo, ovako ćemo ga sad da ne kompliciramo.
zalijepiti, znači dobiva se na samom prsluku dodatni prostor za vaš, ne znam, dalekozor, bilo koji dio opreme. Džep je dovoljno dubok, a opet dovoljno uzak da ne smeta. Tako je dizajniran da vam ne udara u noge, da vas ne smeta kod nekakvog recimo ulaženja u vozilo i to. Donji dio same torbice za nekakvu kemijsku, tourniquet, bilo koji dio opreme koji već vama padne na pamet. Osigurava se isto sa velcrom, ne smeta dolje, vrlo lako pristupačno. Velim, sama torbica se lako otvara, tu su kvalitetni ziperi. Jako pregledno napravljeno, kažem, vodilo se o svakom segmentu i jako puno pažnje se tom posvetilo. Torbica dolazi i sa dodatnim remenom koji onda tu torbicu namjensku za prsluk ili nosač ploča pretvara u recimo jednu torbicu oko struka. Tako da eto, isto multifunkcionalno ovak možda i za everyday, a i za nekakvu borbu, trening, ko zna šta sve ljudima pada na pamet. Još neke stvarčice koje bi izdvojio, koje će ljudima biti interesantne, su nam ovako. Znači, bočni nosači ploča kao isto dodatak, montira se putem mole sistema na ove bočne strepove. Imamo tu i dodatnih bočnih strepova, laserski rezanih, dosta ojačanih za recimo malo zahtjevnije korisnike koji bočno nose malo teži dio opreme ili eto, koji imaju potrebe za malo jačim, to jest ojačanjima bočnim. Dolaze u različitim veličinama, znači prilagodljivo je, čovjek po svojoj veličini već kupuje naravno i taj dodatak. Isto tako, kad smo već na bočnim dijelovima, postoji i bočni paneli, laserski rezani mole koji vam daje onda opet od boka jedan veliki prostor modularni za dodatne džepove, dodatne čuda koja već možete namontirati onda i na vaš bok. Još nešto što bi izdvojio, tu su ruksaci, torbe, ruksak AMAP 3, nosi se samostalno kao ruksak, a i da se namontirati prekrasno na K19 prsluk. Malih je dimenzija, a mislim ja bi ga nazvao mali div. Malih dimenzija, a čudo stane nutra. Vanjski nosač za kacigu, za bilo kakav komad recimo odjeće. Stane unutra, fino se širi, da se fino ovako frknuti. Cup, ako nemate potrebe za njim, daje vam veliku mogućnost opet panela da namontirate s vanjske strane veliku paletu džepova. Neki kaj nam nije vezano za prsluk, ali vezano ovak za šminkicu. Želite biti poslovnjak, a opet taktički poslovnjak. Imate ovu prekrasnu laptop torbicu, koja ne samo da je prekrasna laptop torbica, nego je i lagani nosač ploča pomoću strepa koji je unutra, na kojem nosite na ramenu, vrlo lako ga se prebaci i dobivate nosač ploče, naravno ploča nije unutra, ploča se posebno kupuje. Dobivate za prvu silu zaštitu. Skidate si panel, imate si neke svoje oznakice, ako ste službena osoba, eto, jako ovako simpatična stvarčica. Pa evo, sad je ukratko bi to bilo to, ima još to puno, mogu bi cijeli dan pričati o tome, tu su i fantomke, koje kakvi još dodačci, čudo toga, pogledajte na našem webu, većina proizvoda je već gore, naravno tu stojimo na raspolaganju za sva pitanja. To bi bilo to, hvala vam puno na pažnji, pratite nas i dalje i vidimo se, pozdrav!